Nginibingelele la ekhaya lethu la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma ukuthi wena umusha kule channel besicela-ke ushaya u-subscribe. I-channel yethu ku-YouTube ithi nje sichaza amaphupho. Uma ukuthi ubuka ku-TikTok channel ithi sichaza amaphupho. Sicela ufollowe besithatha inamba kwibhayo sibhala ku-WhatsApp noma ungi-inbox phela ucela inamba. Ungabuzi kuma-comment section, ngi-inbox ucela inamba zobe usibhalela ku-WhatsApp wethu ngoba ama-comment maningi, so ngiyafunda ngifaka amavidiyo ku-YouTube ngezimpendulo zenu. Kunomuntu-ke ebuzile lapha kuma-comment wathi uphuphe ngomshado. Uma uphupha ngomshado noma ushada noma ushadelwa, lokho kuchaza ukuthi emndenini wakho khona ozoshona noma-ke ozovelelwa yinkinga embi kakhulu. Kodwa umuntu ephupha-ke akuvamisile ukuthi-ke aziphuphele yena iphupho. Iphupho lisuke-ke limayelana nomunye umuntu. Ake sithi uphupha umshado, lelo phupho lisuke limayelana nomunye umuntu. Kungenzeka ukuthi kube khona ilunga lomndeni-ke elizoshona noma kube ukuthi ukuphupha nisendaweni e-green enhle nalokho kubika ukufa, noma sike sithi uphupha nje iyinkuni kube ukuthi khona ozoshona, ngenzeka ukuthi umakhelwane noma ilunga lomndeni. Bengicela ukuthi uma ukuthi umusha kule channel ungakhohlwa ukushaya u-subscribe ukuze mase ngiphosta ividiyo nalempendulo ozoyibuza la ku-comment section ungaphutheli. I-channel yethu ku-YouTube ithi nje sichaza amaphupho. Bengicela futhi ubuze la ku-comment section iphupho lakho, ngizobe sengiyayithatha lo mbuzo ngiyowenza ividiyo ngifake ku-YouTube. So ongakwenza njengamanje ukuthi uphuthume ku-YouTube uhambe-ke uyobuka amavidiyo uzoyifica neyakho impendulo.